ZPM advisor pulang hing levamarin AMC in thanlawm tura ZPM an Saka ni chuan aizol ko pui huam chungaran vulna dan an en non tur thua soi MNF senior vice president to Aitea thanglianan AMC chu MNF ku chuak mithiam terona aizol ko pui masona ta na uluk taka an din ni in soi Prime Minister Narendra Modi chuan Trinamool Congress su Citizenship Amendment Act chung chang an thu soya abeya an party chuan Hindural tlan te hne na changa citizenship lak sakan du thua soi US President Donald Trump an Iran na vokhan tharnuwa US crude oil man sang chho le a West Asia Indo na in khovel energy supply ati chena sa hle Aizol changin Runmawi TV thlir tu te chibayule Anggu Ralte kani a Chanchinthar lo thlir hawangu Last Sub General Vijay Kumar Singh and Nimin Khan Punjab National Bank PNB din champa voice a somthum le panni na puala PNB le Indian Armed Forces strang tu din buat say PNB Solidarity sang ni somthi le paruk Atlante Jawaharlal Nehru Stadium New Delhi changin vailiam Run for Soldiers sit pui manga buat say PNB Solidarity sang ni somthi le paruk hi Operation Sindoor tel se pe huai sente choi moi nan le Fit India campaign kaltanga taksa trisel na ngai poimo atul sia puan zar na atana huai hotania mipuile se pe inkara inlei chi na tha siam chu atum ni bokin he marathona hian mi singhi le sang sari chuang an tlan ne Mizoram la sab chuan Punjab National Bank le Indian Armed Forces 10 taksa trisel na na in soi poimo sia insitina an bot se chulo momati thua soya Fit India campaign malak na nuaya Solidarity hi huai hotani thu soin hemi mang hian mi pui te hna taksa chakle trisel na nei poimo zia zirtir thin ani thu le he thu cha hi thedar na satzel ni chuan khotlangin a hlok na atel don ti a soibok DGP Mizoram Pushrat Agarwalan Police Modernization Wale Electric Scooter Sompanga Aitea Company Siam Chuva Khan Police Station Changchang le Aizol Traffic Police said an Manturin Police Headquarters sa Changina Vailiam DGP chuan electric scooter te hi mheichhia te himnan le khotlang ral muan zok data na mantura le ni thu soin adong tu tur te po petroling nan le khotlang ral muan atan changkai taka mang turin a chabok Mizoram Police said an mantur electric scooter te hi Aizol Police Station Bongkon Police Station Vivakon Police Station le Kulikon Police Station tan pani cheu All Women Police Station Zonuam Outpost Lunglei Police Station le Champhai Police Station tan pakhat cheu baka Aizol City Traffic Police tan pathum te anne ZPM advisor pulang hing levamarin AMC in thanlawm tura ZPM an Saka ni chuan Aizol ko pui huam chunga ranvul na dan an en non tur thua soi ZPM party chuin khom voina ne he thu hi pulang hing levamar chuan soin AMC huam chunga in sakboi pui chung reilu tukpo ati zeom nan building regulation sang ni le pasari en nonin atulangin kan siam tha angati pulang hing levamar chuan tuna dan man meka Aizol ko pui huam chunga ranvul phallo chu en non atul thu soin veng chang local council tenen in ron tlangin vul theina mun tur le veng ta siam felangai ni in a soya hei hi kan ngai poimo takzat ani atibok in sakboi pui chung reilu tukpo mi puite har sat na tolian tak pakhatani thupul hingil vamar chuan soin AMC an Saka ni chuan ati zeomnan building regulation sangni le pasari le site development modification regulation sangni som pasari te ennona achul anga siam chat ani tur thu a soini Tourism Minister ni bokpul hingil vamar chuan Tourism Department le UDN PM malak na hnuaya zanthum ria dai Aizol khopuya tourism program anduan thule hemi mang hian Aizol economy choi kan an tum thu po soin kan ti ngei po kan ring ati a sakor hui tuai muthi durtlang no durtang hangilung len tlang laipui tlang lamual khopop ailong le reiek sailam sial suk le hui fang te chu khwal zin hi tura chei tharani tur thu soin sumpo andong to ti asoi tourism minister chuan khwal zin te an hun tam zok Aizol an cham thei chuan sumtam tak an thlau dona chu Aizol mi pui abikin sumdong ten an chhor dona sumleng wak atamanga kan zawain kan chhor don ni atibok
MNF Senior Vice President Dr. L.Chhakchhuak an AMC chu MNF kut chuak mithiam terona aizol khupui masona ta na uluktaka andin ni in asoya AMC enkol tu UDNP department po MNF in adinani ati AMC in Thanlaom tura ward som parukle som pasaria MNF candidate te email chat tirnele aizol South 1 block MNF executive meeting aizol Central Hall veng hui aman puina he thui vo in khan MNF Senior Vice President chuan soya AMC ward som parukna MNF candidate pu Vanlalmawii ward som pasarina MNF candidate PC raw sang puiten thuan soibok Dr. L.Chhakchhuak na chuan kan puk ve lawang ti tu ten an puk na sabera kumsang ni somni le pathum December tha ZPM an sokar tira changa kumin February sang ni somni le paruk chunga an sumpuk za chu cheng Bible che sangruk zali somni le panga point pali panga anito atia saski lon rungot po sokarin cheng Bible che sang ni zali somriat le patni point panga pasari apuk to ni in a soi MNF Senior Vice President chuan kumsang ni somni le paruka changa kumsang ni somni le pasari budget pumpui cheng Bible che sing khat sang sari le som sari le paruk point pokwa patni ani lain kan leiba chu cheng Bible che sing khat sang kwa le somriat le panga point pakhat panga ani a budget ai leiba atam zok na chu cheng Bible che sang ni pariat point pani pathum lai atling to ani atia Assembly House sakum samthum le puruk vel alo thut ve to chungin hetiang thil hi athen alashiat ngai lo thu asoibok Dr. L.Chhakchhuak na chuan tunhai MLA purbado moi roite in ZPM sokar tir kumsang ni somni le pathum atang kumsang ni somni le palia saski part 1 na sum sanction sa cheng noi sing khat sang khat le za somnga le patni le sum allocate sa cheng noi sing thum sang hi le zariat awain cheng nuai sing li sang thum zakwa le somnga le patni alepsti ahai chua thu soin kanram haso na tur kong ro su tham tak leps hi soipial mei chi anilawati a he sum lep zinga hian AMC ward som puruk na hwam chunga Bethlehem veng thang hall sang tur cheng Bible chakwa point panga bial Bethlehem veng high school sakchat na tur cheng Bible chhni le college veng hall zau na tur cheng Bible chhum point panga po atel venia ashiat ani thu asoibok Chief Minister Pulal do omachu sum enkol thiam lova pu in Dr. L.Chhakchhuak na chuan hei hilei ba le sum lepsten ati chiang ni in soya kan Chief Minister hian Finance Department hi a enkol zo lawani chuan a enkol thei tu tur hena mo phurna hlan mai se acha khopang ati bok ane Khelo India Tribal Games Ambikapur Chhattisgarh na izota ka Mizoram Iowa wrestling a bronze medal latu lalmanga isang chuwain khan Assembly Speaker chalfil bial to MLA ni bok pulal biak zama na pisa lompuina ahlan lalmanga isang hi dil khan khwa ni in merchi somni le paria ta changani somthum le pakhat sangni somni le paruk chunga Ambikapur Chhattisgarh Khelo India Tribal Games a Mizoram Iowa telin wrestling kg somsari le paruk nuai lam huanga bronze medal ala a Assembly Speaker pulal biak zama chuan abial chunga talen nei cha anom chu alom thu le chuan omati thu soin national level a zo chul chuak te kan lang hi aro pui tak zeta minang ta tan enton tlaka nun film khura nasale zuala chanla zel turin kadu ane ati lalmanga isang hi Mizoram Wrestling Association President Pungur Thansanga Joint Secretary le Team Manager pu mangai himale shwai tudang ten anjoy omane MHEP President Pilal Lianin mitinte ai upa te thu ngai chang tur le pile pu in ngak te thu ngai changa du sakna lantir zela poimo thu soi MHEP President Pilal Lianin chuan ai upa cha apoimo thu soin mani pile pu in ngak te thu ngai chang tur le du sakna lantir zela poimo thu soi he thui voina mizo mei che in sui khom pol MHEP sub headquarters si ha conference voi som palina Information Public Relations Conference Hall Council vai si ha anei aman puina soya Pilal Lianin chuan kum upa te chu ngai poimo zual an ngai thu soin an thu ngai chan thiam poimo ti a soyani MHEP President chuan malak na thara pile pu te thu lak thiam poimo thu soin kongeng ki ma ni pile pu te an poimo na shethara du sak zel ngai thu soya ayu pa te za na chu thethar turin MHEP members te acha ngal bok
voina hun man na hian Professor Irene Lerwat Kimi MHEP General Headquarters General Secretary point hu soin MHEP a namtin rengan lengati a siha MHEP member te chu nu chanchang turin a chang hal bok tunin hmuna siha district a hian branch som pali a mekane Social Welfare Department ho tu tele Mizoram Sena Choi tu ten vo in khan Sechwana Jordan Center tlo in adin munte an enfia Jordan Center hi Mizoram Sokar chuan Mizoram Sinot en kol turin in rem na kumsom panga ta na sia pui to a mun ma building le a chung bung ruwa omte ani ang anga in peturin anin remane Jordan Center a hian mi pale me churu ilho nga en kol na mun asang veve a omin office building le damdo in ba ka thok tu chena chung ko somthum vel om theina po building pakwa oma Hemun hi chataka hungani bok Sokar tu choya tarlan danin Jordan Center hi Sokar le puya Ministry of Social Justice and Empowerment in kay shwaina Asia mga dinani wangin building shang counseling detox recreation dome chapel le adang tepo akum kim le ani bungrua po aum chahle a training naman ruwa po tamtak aum sa ani building omte alian vaklava asang sanga omni in mi somsari atanga mi sa bakan lenglava building in lan chon tur hi avain somlia omni in Sokar tu chua chuan atar langa voin he mun tlo tu Sokar lam le snot lam chwai tu te chuan thom chat ngai le mamo belte an en ho nga la komin jun tha a Sinot Executive Committee chut khoma he mun angkal pui dan tur chu an rel don ane BJP Mizoram State Vice President Puvan Upazathangin BJP chu kumsomli le paruka upa la chalai taknia soin chalai ta ati thei hialani ati a BJP din chua dan ngai to in adin tu ten India ram an manga izia asia theina soin BJP ming aput na tura kongsa tu te hi an fakom hle ani ti BJP Mizoram in Karthar inlan le BJP Foundation Day voina anlom na he thu hi BJP Mizoram State Vice President chuan soya BJP chu kumsang ka sakwa somnga le patni atanga inmung chhovin kumsang ka sakwa somriata Bharatiya Janata Party BJP India mi puipol ti aloni tak thua soya Puvan Upazathang chuan Central BJP lolian zel tur chu Congress Party in an mulo ko wangin kongsang changin andoni in asoya Mizoram po kanin soi chaina sa Congress Party ten an soi sel na satawangin BJP ming omzia kan shiat ma hovin kan lo hlaw ringot to mai ne ati BJP kay chwai Sokar pian nuwa India rama development na satakin at heng ni in Puvan Upazathang chuan soya tuna phei chuan pu madia kay chwai Sokar cham thum na kalme ka kong eng kima khovel mit fuk na kan lo ni ve theita ani ati a rem lova politics se sa khwana me belui tum chin ten ram anti chamek ni in asoibok Nimin April ninga sangni somni le paruk pathian ni chuma inko ma khan Baptist Church of Mizoram BCMB akin luang mual lungleya missionary tir chua inkhom nei ne missionary tir chua inkhom hi Reverend S Vanlalmawii kai shuain tir chuan hun mangha la upa e sel sang vuan tir chua tele an chung kotana chongchain hun amang thung Missionary atana tir chua jingami luang mual ko chan sponsora Maharam para Tripura a evangelist teacher na thoktura badal biak dikan a testimony a soibok Chief District Program Advisory Committee DPSC chuwa in khan chairman Chief Borsa Pupol L.Chhakchhuak an malak na tu ruam man na an clear ho report alandanin Chief DPSC hian trafficking chungchanga community awareness nei turin ruam man nan siama elementary school chang panga na school support pay in an zera kai noyata na mamote an pe anga elementary school tan vek hian district huapin science fets bot sai an tumbok preschool teacher education tana bot say teaching learning material TLM design competition po bot say to ani thule endik fel ani to thu po he chut khoma hian report ani a DPSC malak tura ruam mante hi voina DPSC chukhom chuan an pom ane Mizom Sokarin February ni atanga me ni somthumin kara support price omokon thok tu te so thing chaltura arwa man za pasari point paruk pathuma chalto Mizom Agriculture Marketing Board co-chairman Datuke Silmal som zavan he na chang Runmawi news tu don danin February ni atanga support price omokon thok tu ten so thing an chal thei hun chung tura arwa man nakalme ka tun tha April ni thum thleng khan so thing chalna mun turbi karwa man secondary collection center ACC somruk le palizinga ACC somnile pariat aibok chongtlai cherhlun chingchip farkon nalan na thialwan kanghun khohai kholai lung
Huang Leng Mamit Mual Koi Ngopa Not Vanai Pai Not Mual Cheng Phulen Ratu Reek Sial Hok Choi Pui Not Wan Thingdol Tenzol Tipa Tuidam Tual Cheng West Pai Leng Le Fa Pai Changin So Thing Cheng Nuai Somthi Le Paruk Le Singli Sangli Zaruk Som Pali Chu Cheng Nuai Zasari Som Sari Le Pathum Sing Kwale Sang Kwale Som Pariata Chal Anito Ane Mizom Sokar Chuan February ni Atang Khan ACC Kaltangin Lo Nei Tu Te So Thing Le Tumma Se Sum Dong Ten Kuna Thok Tu Te So Thing An Le Naman Niam Beratura An Bituk Reserve Price Su Cheng Som Li Changa Som Ni Le Panga Inkarani A Asan Em Wangin Le Tu An Omai Lava February ni Kwa Khan Reserve Price Su Cheng Som Thuma Changa Som Thum Le Panga Inkara Te Niamin SCC Patni Mamid Le Tuidama Changin So Thing Chu Chal Chua Chau Ane Mercy Somthi Le Pasari Achanga SCC Somthi Le Pariata Hian Sumdong Te Chuan So Thing Chu Keji Khat Cheng Somthi Le Panga Changa Cheng Somthi Le Pakwa Inkarin An Le Meka Sokarin Ba Om Lova Le Tura Sumdong Te Ati Angin Sumdong Te Hian An So Thing Le Naman Hi Kuno Thok Tu Te Nena An Pevek Toa Sokar Ero in Support Price Su Chal Zo Huna Ape Chau Don Thungane MAMB in support price omaso thing chal thei hun tura abituk chu February ni atanga May ni som thum thlengani a SCC somruk le palia so thing omza tura tarlan chu quintal nuai thum singli sangruk zali som sari ni in tuna sumdong ten an lei to za thi afa in quintal sing ni sangruk zali som li ani a shaltur za ta changa za pasari point paruk pathum chawane Mizoram Police Company Paruk Te State Dang Intana Duty Tura An Kalavangin Police in Daylo na Azwala Sampai District Myanmar Rishula Ruilhobe Puitlak na Thok Tura Police Data Po Nudori Anne Home Minister Poke Sabdang Atwan Police Anin Daylo Zwalayin Sampai District Baka Long Tlaile Siha District Te Manipuram Rideb Saitwa Le Khozol District Lamate Po Ruilho Tol Rutu Te Thom Shia Tura Omni in Soya Heng District Ate Hian Athai Ang Anga Police Tamzog Da Tura Ruam to mechanic who soin Ruilhodo Bay Pui Operation Jericho to Chunzom Zel Anit who a soy Nasale as well Ruilhodo Bay Pui Tak Chunzom Zel Chung Chang to Soho to mechanic to Home Minister Swan Soya Tun Tani Katachankan Bizoraba Ruilho Tol Rukle Ruilho Tol Ruk Man Apung Leni in a soybok Home Minister Swan Ruilho Tol Rutu Tetsu Mizoram Chimlama Myanmaram Richula District Baka Manipuram Richulama Anin Sonti to Andong Ni in Asoya Champai District Chok Nilau Chimlam Le Manipuram Rilama Tepo Ruilho Lut Turveng Turat Hapui and Tomek to Asoybokane Long Library Sa Pudunila Ruat Sang and Voin Kana Pisa Central L.Chhakchhuak to Tarate Komin Lompuinele du Sakna Lana Julia Poi Mo Shang Shang Te Soi Pui Borsap Chuan Central Young Lai Association to Sokari na Kalpui Mek Ruilhodo Bay Pui Operation Jericho Le Kongdanga Po Chanhem Ngai Takatho Puya Asoma CYLN Nwaya Ruilhodo Konga Malatu Drugs Reduction Squad DRS Tapo Chakzoka Malazel Tura Abei Sei Tua Soi Foreigner Chung Chang Malang Tur Tam Takaom Tupo Long Library Sap Chuan Soin Sumdo na Konga Ingai Shuai na Khau Taka Kalpui Ani Tur Tua Soya Hemi Konga Tho Puya Central Young Lai Association Try to Tetsu Asom Bokane CYLA President Tharpui Eflero Tangan Borsap Malak na Chu CYLA Chuan Athop Tu Soin Longlai District Masona Tura CYLA Antlan Chengai Don Loti Asoya CYLA General Secretary Thar Puji Shlerin Dikapoin Sokarle CYLA Inkara Toho na Cha Aum Selabei Sei Tu Soin Longlai District Masona Tura CYLA Intei Top and Swatur Tu Asoy Bok Ane Voin Khan Longlai District Level Committee on Fear Prevention Chuan and Chairman Borsa Pudunila Wat Sang Kay Shuayin DC Conference Hall and Chukhoma District Level Committee on Fear Prevention Malak na Kong Shang Shang Clear Pudunila Wat Sang at Chuan District Level Committee on Fear Prevention Malak na Fak Omati Tu Soin Tha Lava Malachunzom Zel Turin at Saa Kang May Titsuak Lautura in Ziti na Tsaktaka Kalpui Te Ani Zulom Omati Tu Soin VC NGOs Leko Chanten Anto Pui na Lom Tua Soya Soka Department Chang Shang Te Point Chataka Anto Pui Tu Soin Bipui Te Point Sokar Tu Chua Anzom Chalen Yashia Tu Soin Chanchinthar Bumi Ten Te Top Anchua Pui na Lom Tua Soybok
borsap chuan vo in thlenga kang mei chuak report om lo chu lom omati thu soin sokar VC NGOs ko chan le mi puite tho ho na chatak a om wanga ni ti in chatak a thok ho zel a bei sei thu a soini kumdanga longklai district ka kang mei chuak na sachin ma se kumin bi ka tho ho na chatak zara din hun chatak longklai district adin thu soin Mizoram huapa loman lak ngai abei sei thu asoya kang mei chuak laka film khuruzel turin forest department baka department sang te thei top chhuazel tura cha in poneni le ro sanga chuan VC NGOs ko chan le longtlai mi puite kang mei laka film khuru chun somzel turin asomani Pukel Romoya DCCF LADC le member secretary ni bok chuan report toi pe in longtlai district B ka tundin hmuna ram kang report om lo thu asoya sokar thu chua te chak taka bo zuini thu soin flares le short video te siamani thu soin chanchin bumi te kang mei laka invent chungchang ziak tha te hna loman pek an ni tur thu asoya kang mei ti chuak lo tur inzeti na kalpui mek zelani thu soin holding le cigar te po siam le pholan mek ani ati kang mei laka film khur tura puan zar konga village council le ko chan tengen na siamani thu soin primary le middle school ate awareness kalpui ani thu soin awareness bi ka khwa somthum le palia nei ani thu atar lang CADC IO atangin report ngai thak ani boka awareness chataka kalpui ni in village council le NGO te nen tho ho na chataka om thu ngai thak ni in achul anga amuna kalakang mei chuak omlo en fia chin ani thu tarlan ani a CADC huam chunga kang mei chuak report a omlo thu ngai thak ani thutkhom na hian department te malak to na clear ho ni in malak chhun som zel dan tur sei ho halani a district level committee on fear prevention ten ma shuai le se village council NGOs ko chanchang le pipuite nen tho ho na chatak nei chhun som zel ni se anti a kang mei ti chuak lo tura malak to na cha titangin chhun som zel ni se abig takin awareness lama warzo ka malak le ni se fire hydrant dabil natura malak ni se atulangin prohibitory order po chhuanon le ni se anti ani LPG le POL report lo clear chun somang o in renizing dar kwa le vo in sing dar kwa in kara LPG cylinder sanga zathum somnga le pali in varing te supply chi gate pal tanga varing te supply chi gate tanga thudon danin POL kiloliter zani somnga le pakwa Mizoram chunga phurulu ani bok vo in khochin I clear hawang o State Met Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Met Center Aizol changa meteorological data chinsia danin ruwa millimeter khat point bial ata temperature alum lai berin degree Celsius somni le pariata ni avo lai berin degree Celsius somni ani khonhon lam chu anhon lo lai berin za somnga ni anhon lai berin za somrukani voin thotan ni hian ma mit kolasib Aizol le champai district mun tlem te ruwa check le thlina vak lo tho theina oma naktuk thol eni le ni lai ni khian mamit kolasib Aizol longtlai si hale khosol district mun tlem te ruwa check le thlina vak lo tho theina oma ne Zoram pon lam chanchin ilo thlir chhun zomang o Prime Minister Narendra Modi chuan Trinamool Congress chu Citizenship Amendment Act chung changa an thu soya abeya an party chuan Hindural tlan te hne na changa citizenship lak sak an du thu a soi Prime Minister Narendra Modi chuan pathian ni khan West Bengal Trinamool Congress sokar chu Malda judicial officer telung oilo na anlan tir chung changa asoi sela dan lova ramri kan te chiat chua ani lo nan SIR chu adodal thu asoi Prime Minister Modi chuan sokar zang en nei lo chuan Bengal chu rampon changa pem lu te mun puya achan tir ti ina pu bok pathian ni khan coach Behara Ralia thu asoya Prime Minister Modi chuan just tele dan pui a him lo lai hian engtin nge Bengal mi pui pa ngai him tura be Sena aom theyang ati Malda thil thleng hi TMC in Maha Jungle Raj anti dan enti nan amang ti asoi tunma chuan Bengal mi te hian ram chunga mi pa ngai ain an hlo tam zok fo thina ma se tuna chuan Bengal mi pa ngai chuan rampum average ain an hlo tlem zok deya hei hian ram chu ma ason ti na ani state dang te chu
ma an son zela ma se TMC hian Bengal hi anung tol tirani tunma chuan Bengala hian na tho tur zongin mipui an local thin Saka zangai na nei lo chuan Bengal ngei chu pem khom omna hmun puya achan tir ta ani ati members ni somkwa le pali omna West Bengal Assembly hi April ni somni le pathum le April ni somni le pakwa a face nia in than ne ni anga me ni lia vote chiarani ang Zirtop Zangkhan Maharashtra a Dindoria and school annual function a perform zo no pangparuk chu zanlai pel nu an thia he hunatel puitling pathum po an thibok he thilrap thak tak he Maharashtra a na shikatang kilometers somni vela hla an inlama an ho line tuikhwa an tlan lir thei chu acha swalani thi te hi Durgade chung kwa an ni a ambulance pathum mangin Dindoria indoor khwa phur an ni a an chung te chuan an hun nung an mangane he accident hian chung ko pali a ngonga an vai hian an in chung ti Indian Express report chuan tarlang thi te hi rakhi class 4 zirlai ni a anil le asha te fanu strada chu pol sari zirlai ni anil Durgade fanu stravani chu pol zirlai ni a sristi chu pol kwa zirlai ni in Sriyas po pol zirlai ani a anjing ano pangber samrudi chu na shikhopuya pol khat azira lonai tu sunil chuan no pangte chu he functional puitur hian ashwaya rashma chu anupuya ni a anil Durgade anupui ashi po apasal ne no pangte chu he functional hian anzui ve bok no pangsong song chu janta English school a lekha an ziruveka tol chung mi te chuan tuikhwa hi kumsom tam tak chung chu aum to tian soya ma se chevel chu lo nei theina hmun atangin chen hmuna achangta ni in an soi tuikhwa lua khatura malak na enkol mek tu tol chung contractor Sandi Boreste chuan kumsang ni chautir lam khan ram hi siam dang lam ani thua soya hewang hian a chevela in sangna tur alo chuak theita ani ati Nagar Panchayat chuan NA-ram ani awangin tuikhwa hi norzolan dua masera che chuan hei hi apilin afabalani thua soya chutatang chuan buaina hi ala omrenga station school chu ala omrenga ni ti in Dindori police station officer pakhat chuan a soi tuikhwa hi khulo ani chan soin Dindori zila Panchayat CEO S Chaudhary chuan kumin kumtir lam khan official te chuan luak khatur le achunga kongpui siam turin rotna anlo siam to ti soin resolution po an pass to ti asoi mipuite chuan ama in helai hmuna hian bike pakhat le bong pakhat po tuikhwa chunga an tlato nin an soibok police chuan hetiang thu boi hi an ngai tua ti an poma ma se cheng takin he thil thleng hi complaint thelu alani lo thuan soi Kerala chuan April ni kwa hian in thlan pui nei atum do na tunhai in thlan puya in el na saber zinga me ni a survey ma sabera chuan changrual pol lian pani Left Democratic Front LDF le United Democratic Front UDF te inkara in el na a omti atar lang UDF hian ma an son tlem hle ni na langa LDF erol chu in hial na he takin an la oma in tan siak hi in el na sang taka achantira vote thak dang lamna te naw po in ara chhuatur ariel thene National Democratic Alliance NDA po in rol tomin ma an lameka Prime Minister Narendra Modi chuan bolu chup mangin state chunga vote nei tu te hi a hib lutane tunhaya in thana kalpung hi kumsang ni somni le pali Lok Sabha in than puya UDF in malam hun atilang theilawa mase kumsang ni somni le panga a local body in than puya LDF in ma aso na wangin tunin than na hi apoimol le ani kumsang ni somni le pakata assembly in than pui ne akhan LDF hian thutluk na siam tu ni in thuna inan changa seat somkwa le pakwa an la a Pina Rai Vijayan chu azon in jam claim te atan thunei na changturin an chhuai kirle ani UDF chu si somli le pakhatin an hufuala NDA roin a ma an seat chun chu an hlo ani Kerala ma seat za somli omte hi April ni kwa face khata in than pui nei ani anga vote chiar hi me ni lian nei ani ang tuna Legislative Assembly hian me ni somni le pathum sang ni somni le pruka acha mazodona in than hun ruat angin nomination thelu hunung ber chu merge somni le pathumani a chumin nuwa merge somni le palia scrutiny nei ni a candidate te chuan merge somni le pruk thleng khan anin hnuk dok theine state chunga hian vote nei veibel chani point paruk pakwa velan oma hengzinga hian kumsom pariat atang kumsom pako inkar avoi khatna ata na vote nei antam hle
Mauritius suan a infrastructure le healthcare system ti changtlun na konga pasona lian takanaya cabinet in special economic package noya project kalpuidan tur memorandum of understanding India nen apoma hei US dollar maktadua isaruk som nga le panga India poisa in tu le ding on somthum le pakhat point pani parukuvel manane hei nirem na hi sumpek na atana operational le administrative details tarlan na ania India External Affairs Minister Dr. S. Chanchinthar Nikwa atang ni som pakhat April sang ni som thile paruk chunga Indian Ocean Conference atana Mauritius atlo huna nilolo tura hian aziak lut don ne he package ni kum September thla Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgulam an India ramatlo tumin apuang masabera tuna atram chunga rampon lama azina lian berane hemhalak na hian Indian Ocean bial huam chunga historical culture le economic lama insom nang hetak nei nampani te inkara strategic partnership thuk zok alantirane Indian Ocean Conference way kuana hian Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman Sri Lanka Foreign Minister Vijitha Herat Bhutan Foreign Minister D.N. Dunyengel Oman Foreign Minister Badir Hamad Ali Busaidi, Seychelles Foreign Minister Barry Baka top official dangte antel donene conference Australia Bangladesh Oman UAE le ramdangate nei alo nito ane US President Donald Trump an Iran afo khan tharnuwa US crude oil manasang chho hlea West Asia Indonesia Kovel energy supply ati chena sa hle Win khan US benchmark West Texas intermediate to barrel khata US dollar za som panga point pali pariata kai chowa za pathum point panga zatin apungane hetilai hian international benchmark Brent crude oil futures to za pani point parug zatin sang chowa Aitea zingda som pani le midit ni thleng khan za BL point pasari zatin sanga barrel khata US dollar za pakwa point paruk panga ane North Sea Brent crude po kar khat chunga market honani khan na satakin sanga za pakhat point pakhat paruk zatin asanga barrel khata US dollar za som point pathum bial ane hei hi chaman Iran nena vo khana thuchalo tak tak apos nuati ani a Strait of Hormuz honani lo chuan a power plant le bridge ta chu beipui thla ka dei tur thu in avo khanane amada ka somni le paria chung a hun tiam chu thole ni khochak lam hun zandaria thlenga po sayani bok hepo siamani hu loko US president hian atong kammoi lo taka fangin soisel na nasata ka toka hei hi ramshwai tu tan chuan thilmak takane Christian te chol Easter Sunday ya ala fakaro se ati awangin soisel a hlol hebok hemi chana tan hian Iran chuan amel maten civil mi te anbei chuan phubalak na chia na nasazok ati amane Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi chuan Chaman Anram infrastructure bay atum na chu Indo na sual ani thei thu asoi lain international law thupek bo chiat thei ani thu asoi bok February ni somthile pariati US le Israel in Iran anbei nuwa West Asia Indo na achu atang khan tu na hian thakhat chuang zat chu Indo na alana sa thun som zelane Iran chuan Gulf from puma phubalak na mangin achang leta US le Israel target te chu akap ta ane Teran hian Kovel puma oil supply dan poimo tak Strait of Hormuz strategic Strait of Hormuz po adang bok Persian Gulf longchol na mun te tan chuan Strait of Hormuz hi tuipui lama chuan om chun ane a block Asian Kovel pum huap energy supply na satakin ang honga oil man po na satakin asang chhovane khatisong khatun chuma Chanchinthar kan clear ho thei te chu ani